Orijentacija ili navigacija? Planinarska orijentacija. Zdravo svima, ja sam Kosta Marinković. Mislio sam da danas napravim jedan serijal o orijentaciji. U prvom videu govorimo o kompasu. Danas ima mnogo različitih modela kompasa, rekreativni, sportski, neki ovako koji su više vojni, koji mogu da prikazuju dosta više parametara osim strana sveta, kao što recimo inklinacija terena, odnosno nagib terena. Ali osnovna stvar svakog kompasa je da pokazuje sever. Dakle, ima namagnetisanu iglu, jedna strana te igle je drugačije obojena, u ovom slučaju u crveno, i ona pokazuje sever, naravno kada smo na severnoj hemisferi. Ono što pretpostavljam da već znate jeste da bi kompas radio, odnosno da bi igla pravilno prikazivala sever, kompas mora da se drži horizontalno. Ukoliko ga krivite, da biste bolje vidjeli, evo kao što ga ja sad krivim da vi lepo vidite iglu, u tom slučaju kompas ne radi, dakle mora da se drži horizontalno. Dakle, osnovno svojstvo kompasa je da vam pokaže pravac severa, ali isto tako kompas može da vam pokaže bilo koji pravac kretanja koji želite, tako što ćete koristiti azimut i okretat ćete točkić ovog kućišta ovdje. Azimut je ugao koji neki pravac kretanja zaklapa sa pravcem linije severa. Dakle, to bi bio ovaj ovdje ugao i recimo da je ovo nekih 120 stepeni. Uvek se meri u pravcu kazaljke na satu od severa, dakle u pravcu kazaljke na satu. Tako da ako bi bio recimo ovdje negdje potpuno suprotno, ne gledamo odavde, već gledamo odavde pun krug, tako da bi ovo bio neki pravac kretanja pod azimutom od 300 stepeni. Kako nam ovo koristi u praksi? Pa recimo ako smo se kretali prema nekom vrhu i do sad smo bili na otvorenoj poljani sa koje smo jasno mogli da vidimo vrh, hodali smo ka njemu, a sada treba da uđemo u deo koji je šumovit i izgubit ćemo kontakt sa vrhom. Ono što treba da uradimo jeste pre nego što uđemo u šumu da odredimo pomoću kompasa pravac kretanja prema tom vrhu i onda dok smo u šumi sve što treba da uradimo jeste da gledamo u kompas i da ostanemo na tom pravcu kretanja i u nekom momentu ćemo stići do željenog vrha. Pravac kretanja, odnosno ugao pod kojim ćemo se kretati, na kompas određujemo tako što okrenemo kompas u pravcu u kom želimo da idemo, recimo da je to negdje tamo, a zatim treba ovaj točkić da okrećemo dok crvena igla ne završi između ove dve crtice. U ovom slučaju su to dve crtice, na nekim drugim kompasima može biti drugačije naznačeno, uglavnom žargonski da kažemo dok igla ne uđe u svoju kućicu. Kada kompas, to jest ovaj točkić, okrenemo tako da je crvena igla između, odnosno u svojoj kućici, odnosno poistovetimo je sa severom na točkiću, onda će nam na vrhu kompasa prikazivati brojku, odnosno ugao pod kojim bi trebalo da se krećemo i taj ugao označava naš pravac kretanja. U ovom slučaju to je, eto, sasvim slučajno sam okrenuo da bude baš na severu, znači negdje oko 270 stepeni. I sada kada se krećemo, naravno kompas ostaje u ovom položaju, mi se krećemo tamo, ali ću ga ja sad zarotirati da bih vam objasnio na šta mislim. Dakle, sve vreme treba da je 270 stepeni gore, a crvena igla bi trebalo da je sve vreme u kućici i tada znamo da se krećemo u pravom pravcu. Ukoliko crvena igla izađe iz kućice, znači da smo se okrenuli kako ne treba, dakle treba da se zaustavimo i da se okrećemo se zajedno sa kompasom dok igla ne završi ponovo između dve crtice i tada znamo da smo ponovo okrenuti u pravom smeru kretanja. Ako zamislimo da hoćemo da se krećemo ka ovom ovdje belom stiroporu što stoji na drvetu, treba da kompas da usmerimo ka tamo, tako da vidimo stiropor kroz ovo V ovdje. I onda na ogledalu, zato nam služi ogledalo, da bismo držali kompas vodoravno,
Na ogledalu vidimo ovdje iglu i točkić, i točkić okrećemo dok ne uđe u, to jest dok igla ne uđe u svoju kućicu. Kada se to desi, onda možemo da očitamo u kom se pravcu treba da se krećemo, odnosno koji je naš pravac kretanja. Dakle, crvena igla, sad kad sam pomerio više nije, ali je u kućici i naš pravac kretanja je gotovo jug, nešto možda malo manje, nekih 175 stepeni, da bismo se kretali ka onom stiroporu tamo. Kod ovog drugog kompasa treba da gledate kroz ovo staklo i da bude krstić na meti, odnosno sad na ovom stiroporu, a onda ovdje možete da očitate odmah direktno azimut i kontraazimut. Azimut je crnom, kontraazimut je crvenom bojom i onda samo okrenete točkić posle da vam ostane tačno koji je azimut u pitanju, da ne biste morali da pamtite. Kontraazimut je samo suprotan pravac kretanja od azimuta, odnosno oduzmete ili dodate 180 stepeni. To su bile neke osnove korišćenja kompasa. U jednom od narednih snimaka u ovom serijalu ću objasniti kako se kompas koristi zajedno sa kartom. Toliko za danas. Hvala puno na pažnji koju mi pružate gledajući moje snimke. Za dodatnu podršku snimke lajkujte, komentarišite i delite sa prijateljima. Do sljedećeg viđenja.